This time, as a sign of your pastoral office, keep watch over the whole flock in which the Holy Spirit has appointed you to shepherd the church of God. Kublai Yopi Bara. I am pleased to be with you on this joyful occasion of the Episcopal ordination of Right Reverend Bernard Lalu as the Auxiliary Bishop of Shillong. Kanang tulun kisnem, kipai dungai Kristan hak jela, kinang roi bat shirhem hak mensim, ban pin priang ya ke kubur bapa hak para brio. Hak ba man ki balang ki don ya kinang elam ban sharai ya ki khun ki hajar ni ki runget. Habangi pai sya gejinget Catholic. Kalong gejingsa kan mau bat gejingkemen ke bakrau. Naga benta kipai Kristan kabalang Catholic khamtam ya ka jalan yang ba Shillong. Hadin bo kpa bakhoy upo Francis haga pratarik banai baar usnam 8000 arpsan ulapan bena bala thung yo Reverend Father Bernard Lalu kumu Bishop Senrok ni Auxiliary Bishop ka Shillong Archdiocese banjarap lem yo Lingdo Saat u Reverend Archbishop Victor Lingdo. Hagaba lala ban pendep ya kan niam karukom kentang Bishop Haga life hoterik benai March arajar arpsan hakalbari jongka yang maniba laidum kra. Daw Archbishop Victor Lingdo harikat gajing sakhilang u apostolic nuncio u Leopoldo Guerrilli u Nomi Khmat u Pope Sya India bat Nepal. Nangta u Archbishop John Molachira ka Guwahati u Bishop Wilbert Marwin ka Nongsan Diocese kiwei di ki Bishop nagathan Chatai Lamingi Nangta u Father Richard Manbha Majau, Vicar General ka Shillong Archdiocese, ki wei ki Lingdo Bobon na ki Leng ki parish, ki Reunion Sister, ki Nongkit Kam Balang bat da ki Pau Hajar ngut ki Pait Unget na ki Leng ki Shnong bat ki parish baper. Bala sakhilang ru da ki Nongilam Sain Prathei ha ki jela, bakanthop yu Menteri Rangba u Konrad ki Sangma, u sembut Menteri Rangba u ba Preston Tinsong bat ki wei. Shisngi hadin ke jingdap penkentang Bishop yo Reverend Bernard Lalu. Kipai dunget ke Light Lingkot Parish da ke jingkemen kilai lum ban sakhi yala ukhun ba id kasnong bat ke balang ba unwan ban yu kejat bat terwa ya ke mas ningkong kumu Bishop hala kasnong bat Parish trai ke ba ulahe lasan bat sedang ya ke jingpuli. Da ki khmat kemen bat pu samrki bat katnu ke jing sengong sarong ban aingu yu blai trai kenrat. Ya ki kamba bakrau bat ke jingkerku ba ulathe. Haga snong bat haga parish wala kadai ke parish ke badang rit. Hendai kelala ban sei bon ngot kilingdo bat ki Reunion Sister ban syakri haga balang bat menta layo sendon dau Bishop. Ki khon ki hajar ke parish Light Lingkot. Ki lai lom lang nadu ke por minstep ban pen kre pen krum ban yo yashim menta haga kenya ke krem baningkong Bishop Bernard Lalu. Hakaba hakamas bukhut u Bishop Bernard ulong ba ublei ulong badap da bon gejing pelingo da kabashim nuksa ya gejing im u Abraham u Moses ki nong yethu lupa ka Maria u Petrus ki basngap bat shashkor ya gejing khot jong blei bat upen kamau ru ba ublei u khot ya ki barit tam hakaba tengkhat ngim khimi linti bat barbor kalong bangin pai ki khmat show blei bat ong ngitip badai mami. Ulong bangin nom yat marwei ha gejingim. Ki jingkerku ublei limba ke balang ki parish bat ki pai dunget ki don barbor ha gejingpen kre khamtam ha gejinglong Lingdo bat Reunion. Ukenturu bahau new slam jubli ke jingkermen bangin yakrshan bat ai mensim na kebenta ki ba pen kre banlong Lingdo Reunion. Bakinang ya syakmat limba kajing ya duai mar keliang. Lapan sengan bat penhem mensim lang yagi pai dunget du Archbishop Victor Lingdo, u Bishop Wilbert Marwin, u Father Richard Manbha Majau, u Parish Priest Kalai Lingkot, u Father Krishan Kharpuri, kiwei Lingdo bat ki Reunion Sister ki babon. Nang ta ki pai dunget ke Parish Light Lingkot, bat ru ki dunget ke Cathedral Parish, ki pai dunget ke balang na kiwei bat ki parish na jan ban jingai bat lai don ka langru du MLA ka than ba given bat kiwei di kinang syakot songba hadien ka mas bakhoi lapun bot da gejingkren ba gejingle burom yo Bishop Thamai balapun kre de kirunget ke parish Light Lingkot haringkat gejingot yu kik kum kadak gejingkmen
bat ke jingbang jingkyang ke jingker khu wa khrau ublei Tuat eka babha, omi eka baslio. Kenang babinduk bat utrai undor rekat bat pi. Bat dian lapan mana nganlong kubu bishop nang yarap bishop senrop ka celaniam. Bawi dia kamat kabasyan ka bangalaong ka tugas ni dian bi archbishop ilapan mana. Bat ka bangalaong kandiat menin kesengiru ka jingkeren menin kesengi. Bakata kalong ba ublay uday ubadap tabun gicing penlengo. Uday ubadap de gicing penlengo. Ada gipay, hakacing tawa pakod ng ilap. Babaro kibreo ki amati kani. Uday ubadap de gicing penlengo. Ngilap bersibon tali kinuksa hakaktir ka jung ublay. Ada gipay kaciem jung Abraham mulai amati ublay kumublay uba penlengo. Ublay ulakhat yu Abraham mula skor ya kacang khot kacang ublay. Ublay ulawi Abraham. Ya rayu kun kelai benterwa cikanya. Abraham mula lain. Nalapa yang kata ublay o shimiu tayu belang terwa itu belang. Abraham mula dapat kacang lango. Moses habli ya tahu desa apa meding. Ublay o wan kadang-kadang cakap bakentang. Moses mula dapat kacang lango. Kira itu lupa ki bau play ulak hot ya ki. Banlong kita ki atiar ke jong play. Kira dap de kecing lango. Dapat cuki, dan dapat cuki ki boong. Ngangalong ubaritam. Ngangalong ubabedor. Ngangalong takunong abelang. Balai makhot ya ka. Kira dap de kecing lango. Ada ki pa ya kejutan ka batamay. Ibreu ki balay amati ki kampala ki bau jusu lele. Kila dap dak kecing lemo. Kita ki balay bodi jusu haba bala besai ki santeli ki kubu berarti ki doka. Kila dap dak kecing lemo. Menin kasi kala ong sipang kamaria. Kamaria ka bala dap dak kecing lemo. Aba kala yesyo ya kecing hot ka choblay. Ye ki sendanu jusu ki balong tang ki nong tong doka. Kimdai ki breu ki ba kum ki wai pat ndai ki dai ta ki nong bala nong tong doka. Aba blai lokhot ila dap de kecing lengo. Matius supaya nong krong kajana ula dap de kecing lengo. Petrus ubala len yu jisu. Harin bu jisu ula pa ye je u. Baru la bo yu balong ukli jang ki sendran baro ba jang balang ula dap de kecing lengo. Ada kipa ya keciem cengi para bangai. Gila pedon sipun ki bau play upen lengo ini. Dan kata-kata kene ka jio mata keciem. Nado kaski ka ba laong labalapan bana bangan long bishop. Asyadap tan kecing lengo. Bau play uday upen lengo ini. Namar ba kecik hot kecik ublay, kawan hakar kom ke bapen lengo ini. Orang ngamar tetian pi baro ki perbangai. Pilih amat si bun kicing penlengo ki bau ublay, ulah penlengo kecik im jobi. Si bun ki bapem pucu poi perkat. Si bun ki bapem cu mundur. Si bun ki bapem cu terang ke donut. Si bun ki bapem cu kemik lenti. Dan dari si bun ki bau ublay, ulah penlengo kecik im jobi. Bagi tahu kicing betul letih kecing ublay.
bagi tagi sendur ke cong play bagi tagi cialam lenti ke cong play ki pelong yang i ban lengo berapa lajur ke cing lengo berapa kata ke cing lengo ke cing im cing i kam kuat borsyu ka bangila ban le kalong tang ban syuk kemit ke kemat sebeneng banong hati play mame hakan ke cia lenti ban coba bi ke sur ke cong play dai bagi ya lenti marwai hakan ke cipo kre cing i ban long do andai ka balang badan barobor kaparis ka dan barobor ban sentan jingi ipa dong ngai ki dan barobor ban tuai na ka ban ta jingi bakata ka dai ka bai man sim bagi di singiro syaban pagantang bishop kaparis baro ka wai ka tuai man la ka singi man la ka ciseng yeng man la ka mas pun aka ci alami padarang ba bat kata ka ai man sim yang aro kumju haru ka dai kleb man namar ba kaparis ki dan barobor dekane para bangai ka dai ka bai man sim ka bai ci kai na ka ban ta jingi baro bahaka cing persyang jong kikun kikti jong pi balong long do loroniam pi kum ka yang kasem pi kum ka balang pi kum ka paris dan kambar bor bantuai na kabanta jong dan kambar kersyaan iki da kacing duai namar kacing kersyaan jong pi ki para bangai da kacing duai kacing kersyaan jong pi da kacing ai men siem ba kacing duai kanai men siem begitu ibami da kisnong jong pi kanai men siem begitu ibami da ki yang kisem jong pi kanai men siem begitu ibami na ka paris jong pi kanyasyak man hakacing persyang joki ban bodio blay hakacing long do orang runiam kana men sim begitu ki pamida ki sinau jopi hakacing persyang joki ban syashkori ka sur ko blay dina kata kadau hauni usnam jubili jo ka cingkermen to gini ai men sim wei pan to gini kan mau ban doai naka ban ki kun ki ti jungi ki ba persyang ban bodio blay hakacing long do orang runiam to gini persyang da kacing doai jungi na ka banta ki to ki bami na ki sinau ki thau jungi na ki paris jungi ki ba persyang ban long do orang runiam bagi turu ki bala syakriyo belai haka kam long do long roniam nagi paris chungi kacing doai jo pikan aiman sim ki banya chakman kacing doai jo pikan aiman sim ki bakin oh ya kasur ko jom belai kacing doai jo pi kan yarap gitu bakin dia mesim mencoba bi kasur ko jom belai Dau lembadu badhau kalong me ublay kwab dan bo hakachilong kowe jomen simbakun baro kaburam bakachiro chunom la chunom Jom terai kandan berobor rengkat bati berpau cisuk demi mu markelian bagian siapan wit dari jisu bahasa kamet na perlawi kiki bas kem ke cingmut ke kemensim dau kris trai cengi trai dan rekat batpi ublay dan bawa bara ukpa baru kun baru mensim bakuj pun kerku kerdo epi elesuk i basyakriya trai batu da mami to petin dan ti mami batu kerdo mami ba ke baru ki kam ki jam kin liat be ya dan ti kat kum kamon chome ngipan ne kane dau kres utrai chongi amen ku ye pa bad khon badu mensim bakut amen pada waktu sama wa ya teman-teman Dah you pada saya bishop
Kani kadigasngi kepakerpang kebansakan mau harjingya linti jong kalalingkot parish berkanu kalong keburom bukun jong kalalingkot parish unpoi kacering keburom balong ubishop senrop jong kasilong diocese barabangi pek hendia kabaidei barka history jong kajingya linti kejong imos Reverend Bernard Lalu yo i da shisha banadu balak kentang i kumlingdo hosnam aljam rio ila trei met ban men cm hakikam ki papero kher kat kum kajing IT na kaliang jong kabalang barngi yo i ba hosnam aljal arpuar nagaliang jong kabalang kala ibet ye i ban pelong ye i kum parish priest jong ke cathedral parish limkra berkumju bantung ye i kumun chancellor jong ke Shillong archdiocese berkanu kalong ke kubor ke baso komen baga pratarik urempang jong newsnam bomenta nagaliang jong ke papa kuy upo Francis latung ye i kum u bishop senrop jong ke jalaniam ba Shillong Oro yang nasio melawan kenang menin mensesengi bawa kemen bawa lek pai yang menen met nak benda ke jenggot kecil cu hak bajit ya Bernard Lalu balong uta bishop senop jongi Hadian kanil apdiang balik burom yu bishop thamai hakaying kikime kikpa da kihmen kipara kibahing masem kabadan hakasnong lai lingkon pala sandal lang do ufada bajan star khongji u paralok baya puli lang bat basak penketang lingdo lang ha uju usnam na kejuk ka parish nangta ki persa ki belai ya jingroi burom bat kiwe yang iwei pengwei padai ba aktif respon ke jomeru ban ker buram kangur kadem kalak cukai nong bu nong thao kajing kerku jong u ngilayok ya kane si krau Kindiat Syapang Bishop Bernard Lalu sau khandai snem ka kerta lakha yu haga khandiu tarik banai ban riu khat khandai spa nyo phun riu na ka kmi ka kong Aquila Imai Lalu baruba Pius Perel Shabong ki bala khlat no kia dan khat wengot sipara nyongot ki senrang bat sangot ki kinthei na pedeng kini sangot ki la khlat no bat kadeiru kalong yeng ka bariu blei kaba ki kimi ki kpa ki pin slur yala ki khon ya kelinti baki kwa banyan khamtam ya ka babha hagaba arngut na ki sipara ki sakri hagabalang bakanthop ya himen kenthei i sister Lina Lalu ibadan ha jinga slok RNDM badru uprasatrai ufada lambha Lalu u bishop Bernard ulai tho ba ka jingitanat hagabapek ya ki khna puli reunion ne seminary na ka jingkladur ha ka jingim jingki kabala pelong yu ban kwa ban jit ban long lingdo ringkat ke jingpen slur kikme kikpa ba wat ha ke jingya linti ladon kipor ba wan ke jing sngau temang sngau kenja henry ka sandur ublei bat ke jingong no jungu ulala manjam jakmat
Hagajing long khna udai ubakongo bat sengap ya gajing tha ki men. Ya gajing puli ulasdang ya ke LP school na Lomthangding LP school. Kentiu Chaprang Higher Secondary School but St. Peter's Higher Secondary School lai Lincoln. House nam kat khandai spa khandai pho uladon ha St. Paul Seminary upar Shillong. Berlapendap ya ke SSLC na St. Gabriel Higher Secondary School. Ter hadu dapendap ya ke Higher Secondary School house nam kat khandai spa khandai pesan. House nam kat khandai spa khandai penriu ulapendap ya ke orientation program ha Vianney Home Chabua Assam. House nam kat khandai spa khandai punyo hadu kat khandai spa khandai khandai ulapendap ya ke philosophy na Christ King College lai Numkhra. Ya ke BE na St. Anthony's College Shillong. But house nam arajar iway ulapendap ya ke practical training or regency ha St. Paul Seminary upar Shillong. House nam arajar hadu arajar san ulapendap ya ke theology ha Janna Dipa Vidyapith Pune. House nam arajar nyo ulapendap ya ke B.Ed na North Eastern Hill University. House nam arajar kendai ulapendap ya ke MA Sociology na Madurai Kamraj University. But ha u arajar khatar ulapendap ya ke Citizen Journalism na IGNU Institute for Vocational Education and Training. But ha u arajar khanriu ulapendap ya ke Postgraduate Diploma in Counseling Psychology na Dhamaram Vidya Kshetram Bangalore. But hadian kejingnya kipor bat pendep ya kejing puli kat kum kejing betha ki bahalor. Layo ban pen kedang lingdo yu ha ka laifau terik banai basau usnam arajan riu. Na kejingnya slok diocesan bat ha usnam arajar nyo la syakri hakibobon ki jaka bakentop kum assistant parish priest ka St. Paul's Church upar Shillong. Arajar pra kum administrator ka Christ King College. Arajar khandai hadu arajar khatsan kum Dean of Studies St. Paul Seminary upar Shillong. Arajar khatsan hadu arajar khandriu kum principal ka Divine Savior Higher Secondary School lai Dumkhra. Arajar khatnyo hadu arajar arpuwei kum director ka Social Service Center Shillong. Arajar arpuwei hadu arajar arpsau kum board member ka Caritas India. Badru kum chancellor ka Archdiocese Shillong bat parish priest ka lai Dumkhra. Hashwa bansa penketang yu kum bishop. Kabaula jiet haringkat ke moto ke boong kita gibashania hautrai banyo jingerap kensem bala penthmai ke bala sot naga kitab Isaiah lenong masau phau got khot lai phui habau penkut ubo ke jingkentu ya ki kimi ki kpa ban penslur bat duai ya laki khon ke padang penkre ban long lingdo reunium khna makin ya chakmat bat ban se shushu klingdo ha ka balang ke cikhot cu play ka wat na do ka por ka bangadang kamri di akiti por ngacu itnat bawat ki dar sisnong perkawai ka kering yang aban long do ai kadai ka bang itnat ya ci im jong gitu ki kena seminary ki bami nasnong de kilawan phai chuti sisnong kila long kino yalam churwai mani kilawan skman kila nang bani yalam churwai kila nam yalam churwai ki along ki baslur de kila tur borbor skman de bang apa ya ci im jong gitu ki kena ki beladan seminary na sisnong takatahi ka dai gawai ka bawblay khat yang kata karukom bar habang itana de ka cium ciki tengah ku ahiru kata karukom ban le lang si semenri ban yo ka cing nang ci start ko maki ban yo ka ci kai ka kor ku buram ka tibru tiblay ka to ka por kan kata ka de ka terang bakum juru banga igla de khna kilawang rusyai haba kilawan phasi snong ngi ba sa sini snong no kendong te hagti por ngim de nang pun ki ki de gitu par ngi ke wanda semenri kila ya itnat ba ka cinglong cuki ke ciki em ka kor ku buram kor kom nya ku biang klaper ngi khna snong te takadaw ka tai ban kong ka ba kring yang bara ka por banga song class 6 kan mau te ngi dan kan argot ha kelas ba ka po ngalawan school ne po parish but itay no hikay ikali yang pi ko long ayu te ki parlok nga ka juba la ka chong kwa te nga pa ngam suthu ka ai ka ba donru tong mga ko along padar te ha ka to ka po kan mau para class ka sedang ban khot bishop khot padar ta kom tengah suleran kiniat nomor bang ong balong ko along padar ndai telesi ka di sendur blay bu siap ta kom ngamtip tamang ngamtip ka no ka duru imi itay kicing jubab changa bang ko along padar
Anay kung kikana mo siya, dangrit tangi chiya lakay, namarbangi ko to kapor, taga chiya lakay, kaday bele, chiya seng, long ma, siya long chingruay, tanga si kisit penak padar, si sam kemudian ni hot uphan, muli, ta. Tapi itu di cing siap cing play na do dangrit, haray, kata kadul. Te kaway ka ba nang sedang ka pabalisa sa manri kato takala day ka iga ba hakapor ba nang sedang as mo cinjar ban ya bahata po sa manri namar ba ngawang yung fika doon kacing tamang kaya ngasam kadang kacing kencak sisnong nalor nga bam sa hostel manoro basumi ba na iyang labi siya sa manri tadon bahay ta icing kencak iyang icing tamang iyang but tu kapor nga kanmaon sa manri ding ipet ya kakalibawan sisnong kabos kabami banuan sisnong ta munsin yam cha oman tamba ngaso men ba ngasungo ikito kiparasnong kabiran ha to kapor kibangala siya ngala ikiyal ibo no yang asiyang Tenray ki penslam si penslam. Ang yalibo mtasi ki ang tali la siya. Ang yali si babot ang yalibo mtaki ang apso arsngi sawan imay. Ap kumtahi ken ki penslam dai nakata kacing dili ki kumta daskuski pas dang ju kwa siya ibanuan sa yero. Tenray hadin nang ta tengah krempan mau banga kwa faidit. Hadin nang ta. Am cukan mau siya bandan ita ijing kwa bandong ban mino na semeneri. Tah itu initial stage itu ipol benang sedang nang kok. Ada nang tata kakalaya ikum toy. Tinga ko parasnom baru maya kentang lang juga sini. Ngadap sisa daga jing kemen ke ba. Kra hadu kata but nugo nu syak jing sumo so play. Rai kan ran bola ibit yo. Pelkup ya kane kerdan but ya kerdan sekri ya kabalang. Oh ya bagi dai kata ke Paris jungi kadang long sisa ke ba. Dangrit benai nyau hak jing bon brio. Ndai kala penmi saungut ki lengdo pedang kita sangut berduai udai bishop kalau sisa kajing semua komen dengan bakrau bat kajing ai mersin ya shiguan bat ki kena bat ki samla ro bat ki ya buat lem ya kan gelenti marka lengkha kalong kebaya kajing trai kadang buon bat ki nol trai ki dang duna bat mentar ngadon apa seminary hi rector juga Saint Xavier's minor seminary peji kena ki dong mentar kelas 12 life on rewo ki dak daga jing kemen ban UI ya kalau ai jong balang bala dak kini ki life on rewo kini ne habis ikut kan long ke jing kemen ke crowd ya kada ACC tinggal kentur om tang na parish ngai na baro kawai ke jelani amba na baro kawai ke rilum khasi jaintiahi ba ki kon samla kinya yo snow ya kata ke jing pasiau ke jong play ban khot ye ki bakin jubab de ke jing lu mitsim kanong haoj betrai gamon bat kani kadon kam sisya ya kecing titik na kadon no na kamitsim joki Suam chonga chongi rush parat kalong ba ake chingi yo chintik kendit la dap dik ching kemen hadu mata kota ake ching bom poi perkat hiru dia kan iki ching sha chi chingi ikim poi perkat ring la kendit dia kata dia sha che umat dik ching kemen poi kapor bidang rit dang lai kelas 6 na tu kata kapor bidang kelas 6 si la ong ba aku beli long padar tengi nang mut trash kuran kai chung long khna race skin la kut snam la dep ke exam kut snam tila pas class 6 not mature ikot class 7 dep St Paul's te ila rai kut bang inlet bet St Paul udah kata ila lecture ni class 7 still mature te chung long khna chung i ti long kham shalak kham paria hayeng hasam poi ko ki bamangi ki men email ya hak chung pai chu sai la ra sin ru tang ba de iwan tu pat terlong di wan sti nang teru la skwa betong ri hai na stu là chúng tôi cái nơi khi mà đi qua bên ông nó sang nghệ này được con này con phải em hayeng tem pat chu om ko ta ko yeng hi la de wan sti sai yeng kom teru shu tang la kut ketuk shwaban kut ketuk shti la ready li pagi chan kin ne berkhat ban lai phai biang la chu ong ban ong bang num la chu ko ni se ai ke ching persan ke ching punslur ke kin samla bikin la chaka bokshan kam te nani na paris chungi hibun hi ki balayanan mentar ki bun badang dom stay dan ingay ru na mar chan yi ngi bala chan long sau xem ni in tu long padar
Iju kun seluruh berabor igi kun sama. Tikidan gitu igi belalai kilawan paino. Tikidan pa igi barsak lu dak kudru. Tahi igi kun seluruh berabor igi kun sama. Ada igi kun thai igi senrahu. Ban ngida so phu mut so phu man namar balai by Bishop Bernard Lalu day nagane ka parish kejungi namar lakha i hangni i he isan hagane ka kasinong ka thau nong thumai lum thangding but i ka school ru bon bi pendap hangni hadu ka class 7 but hadin kata pan sri join sapo ki seminary ban pengkre ya ka jinglong lingdo jungi but hadin bala penkentang lingdo i la trei habun ki jaka but mentau snempat o benai baar fratrik o pa bkhoi pala benai i banlong auxiliary bishop jong kaslong archdiocese ngi da sokmen hadu kata-kata ngilai na kaliang ka parish i parijungi de balingko i ba baret rei nangni pat mi penban do bishop no ngi da sokmen ki para bangai jungi ki dap da ka jingkemen ka bakraw takadaw menta ka singiru hagini gisngi jing pengkreru ki atrei sirhem met bat mensim kat bala ki atrei sirhem ban pengkre ya kani ka sngi ka bakrepang kamas beningkong jong Bishop Bernard Lalu. Man mentah kasih ada songu ya baru kibala iwan simenta ni kamas bakut. Nado i Archbishop Victor Lingdo, i Bishop Wilbert Marwen, ki Episcopal Vicars Baro Arngut, Father Payus Sadap, Father Richard Majau. Mat kibai ki Lingdo kibai donlang mentah kasih hakani kasih. Kumjo iki songu iki sister iki brother ya ki pairungai baro ya ki Noyalam Nomi Khmat Jong Gajela Mekhalaya ki bawa donlang hakani kesi ki MLA ki MDC ki riu sarkar baro ki balai don hakani kesi ida songu ida sohun kani ka sngim tak sibat ka gajing songu kolong ba kani ka sngi kala long syak ba job tak daw na kaliang jong parisi ngida songu si sayu blai trakan rat badak jingkir khu jong u ki baro ki layat be yarinti bat ngi mentau senam jingkermen ngi senia borbor hu bat ngi kermen borbor hu baki baro ki nyat be yarinti dak jingkir khu jong u kumulong do hi ngam chu dan jing thrang ai ero am namar ba nga second mau bah kapor ba kadang sidap kentang ru kata kapor padar iduin ni tray handa kompor space bicu ang borbor kene kantin akan mau yo yang aba pechene da phi la kumulong do kongo ba kasi bagi pa epi kongo ai ban musya du bedang rit ru image ong akan mau kapor ma dan semenri ru image si ong tangan de ko kantin yo kan mau kun wo chukwa ba ka ai ka balang kan le na ka banta chung phi handrai ka ai ka ba phila ban le nam ta ka balang kay mday kay baka balang kala banle nam ta chung phi handai kay ba phila banle na ta ka balang itati di khoros iba juan berbor jemut jebur khajonga te kumulong do tangam chudan kano ka jing thrang hakano ka kerdan ru handai nga trei bet ke siapa ki bishop ka siapa ki bahalor nga trei bet nga lej bet kata kam ka siapa ki pha bat nga persang banle bhai tai ibenta te handai ban kata ka jing thrang lei ta kam dan hiru bat hakapor initially bakawan ru kam ngala atatian bahi ban oh itu handai hadian da kajing doai da bor kajing blai te da kajing ka MC masih bishop tengah seong hoi yani hadin bala penmana melong bishop tengah sutu ngadon kam bandan ka moto but ngidan mentah news nem jubilee jong kajing kermen oi ka Pope Francis ula penmana ku jubilee usnem jubilee jong kajing kermen but ngasngau kumba news nem MC madu kata-kata nakabanta jong asimet banda kabanta ki weru namar bangi don ungde usnam uba ni paboko ju kwat weringi ban phai biang su blai badap tan ka chikermen tan nakabanta chi ki breu hinga tarai ba kawai ga bangi ama ta ka chi im ka dai tante ka chi sudo muslim ka chi sudo chikermen ki kendo pun ki breu ka chi im ki bas sudo muslim sudo chikermen ungde usnam chibili chikermen long snam uba ai muslim ki babon ban phai su blai bathmai la ka chi im ban ong ba wara pedang ki ai bangi ka do ka chi im wara pedang ka chi trot breu ka chingi midan bulai ba ma midan bulai khlan bor bulai shan bor bulai ka chikermen te haune usnam chibili te ngar ngaso kumba namar ba ini i mat ba ini phang bok pa bok ibu ko usnam chibili i khata bhayanga te ngasngo ba ban sa chikan mawe kata ka chi jet bishop usnam chibili
tengah bat ru kata kecing sok tak mesti melade tengah sim ru da ini icu itime bala sim no isaya na itu lupa ba kata kalong ba kito ki bakermen utrai ki se obor thamai tengah sngau umba kane kecing na pediang jonga bolong bishop ru kada tang kata hi tang kata kawe kecing mut hi ba da kecing sania da kecing kermen hublai ba ngate ba kane kecing kermen ka bangas dan hublai kata hi mas ai bor ai mesti yang abanya chman tena kata kada ngaso ba ini phang insididur ba ita usnam cibili bat kumjoro ya kata kecing angnur ka bar ka mesti jonga ni isai kecing roi ha kecelan yamba ka jongi te hendai dingi pait pat tang mensusnam da kecing tri sitam ci archbishop te la ban phia bon teli ki paris ande dingi pai dang pon ba ki paris ki badang yar dang pon ba ki paris ki ba pon teli ki snong ki ba ha ki paris padan ki paris inte ki bangi ki badon kam se ba san sau san ngut ki phadar ban trai handrai ngidang duna kata ka benta te nakata ka daw ngidang kam ban nang ya permi khambon ki kon kiti chungi banang berslur banlong longdo banlong roniam namar ba habang yo sibun kilongdo kakak mesim kana khambha but da kanang la banang police shu ki paris nang pendrit ki paris chungi kanang bahasa shu khabe dai bar kakak mesim nama kecik temu ke ang not chok balang kecik temu ke ang not chung archbishop bo play ki paris shu kadai tang kata hai kawai naga benta kecik bahasa kecik met kakak mesim ki parabangai kanang ba kakak sekri ki londo kan poi kania jan bat ki parabangai tela da nginang mi khambon ki londo kemut kane kakam sekri kan nang khamiar berkumcur nang laban pihak shu ki paris nang penyar shu i kam apo kadaisis tina kata kadawi hap ketui ki mikpa bakin phai ki khon bakin lai seminary nambar gini ki por chi menta bon ki mikpa ki ketui ki khon bon ki kerdan ba per hakakam sekri pa ba hakim lang salang ki mikpa ki bislur te yo teng ki komplet na pad ini bentai pungsan kata kalong pan bislur ki khon ru hakam sekri yo blai hakaching long ndo long runyam balada ni nang la shu benang penmi bon kilang dok ngatarai kakam sekri ka balang bukan nang kamiar bar kakam sekri apa kadai sisu kan nang kamiar hakajinya lenti chonga ngaso bon ai khublai kerpang nang kong shwa kebelang kong ikada yu bulai bala betil lenti bala sendan ikaci im chonga mo bon ki khab lok khu ko te kumjuru ba khoi borong ki chenia ban chi tanga kumbisham apostolik nuncio bala ai kata khubor berkumcu kerpang archbishop ibarang kata kecisiannya ban jiat yang ban longkom long trelang bati te yaki lengdok ki runyam ki bala ai mensiam pada baro gitu ki bere ki badan mentah kecil im jonga ki bangai kundu bon ki prabangai ki bai perslor ki bai mensiam ki bai trelang berbor pada de kecil trelang kecil ai mensiam ke coki ke banganut banyak sekhmat ada kelentiru nambar ngatib ba kiri ki babon kidai ki bani krisyan bani ai mensiam bad bani trelang nak mentah keburom cong belai Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei dilecto figlio Bernardo Lalu e clero archdiocesis Scillogensis ibique actenus cancellario atque cathedralis ecclesiae Sanctae Mariae Auxilium Christianorum dicate Curioni eiusdem metropolitane circumscriptionis ecclesiasticae ausiliari nominato simulque episcopo titulo Provemianensi electo salutem et benedictionem.